Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sunda Channel ya. Jangan lupa like, subscribe. Ada this shawarma ya. Name shawarma. Shawarma. Ada 10 kois. Hah? Ayo. Ada hina. Jadi kalian kalau lapar mampir ke sini ya. This is المعلم رشدان. Jadi kalian kalau ini mampir ke sini ya, ini di sini 5 real shawarma. Shawarma tuh kayak gini nih modelnya ya. Oh, dia lagi buat cara membuat shawarma. Shawarma kayak gitu ya. Alas. Syukran ha. This shawarma ha, name shawarma. Syukran ha. Aywa, ana have YouTube. Aywa. This area session. Ya. Dukung terus, jangan lupa like, subscribe-nya. Semoga berkembang ya YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.